takedown. Double 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 takedown. So back to what I was saying. Could be us. Hello perlok beli sibun ya piki subscriber ki bakrian yang anak support la slam mo ngam lap su ban upload video te wa nam yasnyu na marka jing podcast te ngai ps2 baro te ngan pensai pang kito ki trick ki ba videos na posting mobile kito ki ba video na jing ka jonga balai ba kim trick mo ku ba comment te ngan pensai kito tentang pensai kenang bapin snu tu ba pin page ba ya kan ke video kenang bapin numis ki option bangai kai bat ngan ong ye pi swabang ya skmat te subha bapin ya subscribe share skipra jong pi kan ke video te kumba ki ong mo ba teng ayus tik trick bon ba kim long re te hot sha kam long ra da pi phim nang banong kan yarap sibun te ngam ang mo re kan yarap hi khendiat ka jing smooth ka phone la ne ka jing kan shot ru kan yarap sibun te bakan ka trick ngabot na ki way ring la slamba ban mot tang bang ngam lap ngadang ready te gamba idon iwe I subscriber janga mo I wan kontak source app by ang ba ino kumno ban amar kanek trick behikai nga trick kam onda pada update ya gitu ki android accessibility site ke taka android touch te katoro pin hapan update te kumba pikilin ingin update ya ka te pila ban klik nemo perlap play store mo pila ban like ngkong play store te pin klik ne play store perlap klik play store te pila ban klik ini isan badon ini pin klik biang sin of sorry bro pin klik ne manage app mo perla klik to manage app te pit kidan gine batho update app gine update gine mo update arpo live update te pit klik ne pit ngai pi mo perla boleh ke phone jeng pi kam terekam haba pi on ye kito kitrik kumba ngalahi kai ha kito ke video ke ba ladam dengan pnika ya pi lada kipan update kine ken android accessibility site kaneru pinaban update ya kane kat bakapan pia ban ai te ka phone jeng pi andal da update kine kina klan shu kin terekam ya kito ki tollback te to ka accessibility tentang to ki text to speak te kane ka android audio kaneru pinakane mo perlak pinap update ya kane pinap update ya kane kumto pat kito kala loading ne kala ya te subaya ama perlak ngan pen is tik batik ya pi ngan omde banga thok ra ka jing syam jonga hi te perlak namar la yuslam ya kane trek banga rang yus tamanta kito ki por bangla bat ka mobile realme 3 runga yus kini trek I kam de shot ba le kai te on the platform uto pin update si une android accessibility site ma pin update si une ruma pin update si une khnang ba phone jeng pi kan yarap si bon ni kito trick ba kala hikai ban an te app mo perlak app dang loading ma te pet perlang ni pelada update dai to lada update kidon ki app ki bapran kam pihak ban update kimdon lada ki bumdon pinna update mah te box perlang box be te pin klik setting mah klik setting
setting pila ban search ne te pen scroll serum oh sorry perlu up mah pila ban klik pila ban search dan di ROT pekene ma perlu kana ka Android audio page une kan ba pi update mana page pi na pi update une Android audio te kana ka tas bar kan heru kan rap sibun ka phone jeng pi kenang ba kan box te seperti nuk saya pi pila ban klik ne po accessibility kamba pla update mana accessibility dai accessibility te pla update te ki yat lang une kan une accessibility menu nak ta kan ka tolbak ta pila page nang ne setting ru kan yakine kan perlak ka rap ka to ba pi update kan klan shushu te pin box di pila ban tik klik ma perlak ni lupa pi kan ne ka track kan kamera rap sibun ya ka headshot jong pi ba kapor ba pi le ka game te pin klik kan ka select to speak dai mo to ka speak te pin klik setting ma klik na setting badan hangna te kidan ki phone badan hangna hijram te pila stu hi te pin klik setting klik na dil par option klik to par option te pin perlak ma pin klik kan ka enable talking snapshot te pin test bantan on shwai kan lada kamlang tang kan ka wai pila bantan on lang kan ka allow snapshot ma pila ban on kan berarti te pin box te kan ne pat ne ka timing control ma perlak timing control te klik timing te ne po touch and hold delay kan pila ban I shot te kan ka auto click dual timing kan pin up shot hi kan ru te pin box hikai ka ju unrei ngapan sai ki trick ba amar balai ba pi ang bakam trekam te menta pin box pin lek hangne po additional setting la na system kumba ke phone jong kui ka don ma te pin klik hangne system te pila am klik developer option ma ki don bun ki trick hangne pila am klik developer option dai mi ka to ka ju ki dip ai ne to ki force MSAA dai ki to te pila ban scroll serum scroll ma perla pila ban scroll pikana ka system touching am perla kana kan rap sibon pi dai ban hikaya ki bangal ka we pila ban klik kana ka system touching ma pila ban klik kana te pila ban scroll serum scroll ma perla pikadon kana ka help dum process ma perla ngam danang baban kan parang te wan missing ai te pin klik kana ma la pen ini isan ini ba idat na te pin klik kana te bun ki phone jong pi ma pi ang ba kam nyarap re ka headshot te kana thrang kan nyarap je pi ma perlang te pin scroll serum pin wat ya ka DTH free fire ma perlang DTH free fire te pila bantik ya ka DTH free fire bakal nga tik lupa na marwang atik selama ne tip shu yok la ja ne non kami isu dai na sudah update mana tak ada kami isu na marwa ka don ka DTH ne ma pula DTH free fire kam don shu pi alang batok dai tau num sing ering sawat bahaya kan ma sai tu DTH Ndai ban ne na problem dai tikito ki bayos utu
tu angle tu angle napo diplopat option tu angle te pila bantik ya kan tik ya kan perlak pila ada pios tik ya kan ka com.android angle te pinbox baklang atrai kadai layur set la turu clear nom tah bakadon ne klik bensin đây là ma mas update kelaja na mar balai kandan behang ne perloks wal ada ngam la shu ban yusru pihaban shuwat ang ne pet behang ne yo kadon kaditi te pila bantik ya kaditi free fire te pinhap abadu bal ada sinstan kan update kan saja kumbaja ngak ne kan sa yarab ya headshot ya ka free fire jompi ma pinwat kaditi chang ne kan dan ba perlak na mar ngatip balai andre kadon dapat kamdan syu na du ba update na klam pesyak mana te dapat update pat kadon kenyang nama DTH sorry perlak don syu tip na du ba update takada kalang ne renga kana katrik ngam panikai re pat panikai noru empat penire noru tem tang arai dengan penino ya pisya tang ba fun jonga layus ladu don si benai yang latik yang ne kadon di tiat changna te phila banwat lada don pat te wan sing kadon halala ka jong fun te lada kidaba don sing bantik subha bantik ye ine i box lada kadon free fire di tiat free fire te phila bantik bat pin up hadu ondala update kan saja kumne bajanga kan sayarap sibun ni headshot haba phila kai game perlak scroll serum kumno kan kamdan to chang box biang sa klik biang sin ma perlak apres pang ma to ngan box home screen direct dai box home screen direct clear swa to ngai plus 2 try te klik biang setting ma klik biang setting klik bang additional lane system te pila ban klik developer option te pinwat biang to ka option gembang ai kai mena ngan pen ep te sngabha ban wat sarum sanom organe a system kana ka system to sing te pila ban klik ya kana pila ban lek biang to bang ai kai nya mena perla pila ban lek biang to te kana ka help dhum process kana ka help dhum process pila ban tik ya kana pila ban wat yo halek la don namar badon phone ngat tang organe la don ma perla pe pin am kana ka DTH kana ka DTH free fire kana ka kana ka padlar phile free fire max kan mi free fire max lada kami free fire normal kan mi free fire normal perla kana ka DTS free fire TH kana te pintik ya kana ngang ada update ke game ngam tik syure te pinhap tik kumto onda pladep tik ya kana te pinhap ban up hadu ondala update ya ka game jongpi te kan sa rekam perla te box te pila ala dak dan ki phone jongpi ki don display dai te pila ban ai klik ne display klik display te pinwat kana ka kembang lai kai robot te ki phone ba man swaru ngar hikai bi kana display refresh rate te mentar ni kai nomor belai ngai use ka arab sibun ni kana te pet kana ka don pet kana phone ka don arteli kana ka way bat kana ka way te kana ka standard te kana standard aplik kai game ka kana standard aplik kai game pet ka kan mi hapo game jong pin rupo hx te kana ka hat bat ka ladai chispa arpo kan chispa arpo fps chispa arpo fps te ngira pikwa tes kana ka phone jong pi ka kit fps kat no te pila ban ton on na po developer option pengen pen ep developer option
ba ka phun jong pi kala ala ban kit chispa arpau fps ka phun jong pi te pila am klik system ne additional setting te pin klik ne po developer option te la da pikwa ban tip ya ka jing shal da ka phun jong pi kala kit chispa arpau fps la ne mar ki ong fps kadon badai at set semua at set kadon badai kum taru mar ka deju ka long kum kane kan pet kane pi ina kane pet kane ka at set semua at sorry perlak at set kan ka de kane at h set ma te pet ka long kum ka to kan te pida kwa ban tip si sabak no kala kit chispa arpau fps ka game jeng pi pet tan anang ne pet pi ini am tun bar te nang ba mi chispa arpau pet to pet pi ini am chispa arpau mi ne ngai pi i try ne chispa arpau te la ka phone jeng pi la da pi ai klik ang to bang jong display pi hap test ne kan ne an fla dep test bisa off na te fla da pi klik display klik standard dai klik display te klik ya kan standard te kan ka phone jong pi kan ya be nru pau at xma be kan ya be nru pau at set ma kan kin nru pau te la da pi ai ya kan ne pat kan ya be chispa arpau at set te pe ka to smutar scrolling ma an animation te pila ban bot ya kan ne trek perlok am de bang thok bar la don la sam susnam la kai game nampak jutok re song hala ka jing siam jong pila na jonga kan ka terekam na kam terekam bad jik tu ki bakwa apa jik na videos ngubha kan pet bad jik bong kwa pet ngubha na pet ngam pen bore te tang to perlok kubles bon in sempat akan next video